Hey guys, welcome to Sopi Mix Studio Umbiamas, conectando Aruba com o mundo via vídeo podcasting. Conectar conosco, compartilhar ideias e histórias para nos inspirar e para conan abrir. Sopi Mix Studio é plataforma de podcast na Aruba. Follow-nos riba Facebook, subscribe riba YouTube ou riba plataforma de podcast preferido. Escute o podcast preferido que hora e onde que tá. Sopi Mix Studio, powered by Credits, botou ideia? Credits educa e prepara a abo para vir um empresário exitoso. De business plan, guia personal e préstamo para negócio até com 100 mil florim. Bira bom mês donho com Credits. Sopway, passa na Sopway para o sop, salada, wrap ou flatbread e mais fresco. Com 7 localidades rond Aruba, nós está cerca de Ribo. Sopway. Swingmasterz, organizando events, conferences of weddings, Mister de luz, sound, staging, DJ, trussing of flat screen, Swingmasterz está claro para ser boa festa éxito. Swingmasterz. E agora, Sopi Mix Studio é plataforma de podcast de Aruba, está apresentar. Sincerely Carolina is powered by Lindy Boutique, Proframe, Gelatissimo, Neutrogena, and Purina. Hello, happy Monday, happy new week. I hope your weekend was a good one. Welcome to Sincerely Carolina. My name's Carolina and I will be your host of this podcast. And where hopefully you will learn something. Today we will be speaking mostly in Papiamento and we'll throw in words in probably Dutch, I'm sure, and English, I'm sure, in between so that we can make points across. Today's episode will be on basically pregnancies, parental leave, birth, and everything in between, kind of, because we usually focus a lot on what happens when the baby's here, but there's a lot that happens right before that. And connecting to last week's episode on teen pregnancies, we want to focus on, you know, how serious pregnancies are really and what kind of goes into that. But I have two special guests today and I would let them introduce themselves in a little bit. But before we continue, I just want to say thank you to Sopi Mix Studio for allowing me to talk about whatever I want to talk about. This is the parenting series. So yes, we will be talking about parenting related stuff. And yes, it's May, so I'm focusing on more of like the mom related things, but we will slowly transition into dad related things as we go into June, just so you know. But regardless, okay, if you are a dad, possible new dad, or just another parent figure who does not want to go through pregnancies, this might still be really good information for you, okay? So listen. But I also want to say thank you to my awesome sponsors because they allow me to have these conversations. So thank you to Lindy Boutique. By the way, if you listen today and whatever quiz I make on Wednesday, because I don't plan my quizzes, but whatever quiz I make on Wednesday, and maybe it will be like a fun quiz, I don't know. Point is, you can win prenatal vitamin gummies, okay? So you can win them for yourself if you are pregnant. You can also win them and give them to somebody. So it's really nice because it's gummies, and I think that might be easier to digest than pills. But anyways, just saying, you can win that. Also, thank you to Crest, and you can still participate today for the Crest Mom Smiles. Remember, you can share a picture of your mom smiling, and then you can win an awesome basket. Remember that oral hygiene is really important, people. Mouthwash, flossing, brushing correctly, okay? Anyways, I feel like I shouldn't have to repeat this, but I feel like it's really important to repeat it. But also thank you to my other awesome sponsors, The Shelf, Proframe, and CeraVe. Thank you, thank you, thank you, thank you. So without further ado, ladies, hello, welcome. Hi. All right. Okay, so I'm gonna start. Steph, can you please introduce yourself for those that don't know you, and we will switch over to Papiamento. Go ahead. Hi, how are you? Happy Monday, Bonsimang. So my name is Stephanie Daal. I'm a midwife at Amari Midwife Practice, and I've been practicing for the last 7 years. Awesome, yes. Okay, Zaz, and then I'll go into some further questions. Hello, my name is Zachary. I'm a policy advisor at the hospital, but that's not why I'm here. Mitaginang po sobra mita mama di dos. Di 2 años y 5 luna e otro tin 6 luna.
Mia ervaar mijn pregnancy naar Hollanda, naar Aruba. Dus, yes. Let's talk about it. Definitely. Ik denk dat het important is, dat perspective. On comparison eigenlijk on the great things that we have, but also if we important things to keep in mind. Vooral als je maak me outro and then be exposed to this situation. Alright, Steph, kigo midwife dan, just in case, mama sa. Kigo midwife. It's such a funny name too, right? Because it's in two languages. And number that kind of funny. So it's my midwife. So what are you like halfway wife? What? Yes. Toevallig die mi bong amiga nang sukasano toto para get a palabra midwife. So since then I'm middle wife. Pero como partera of verloskundige of vroedvrouw dan is het eigenlijk een zorggevende paco zwangerschap, bevalling en postpartum. Dus eigenlijk nog steeds turcos kuta controles nang turcos kuta normal nos ting estudio nang adequada por bel alarm ora ting algo kunota normal ora algo kunota quadra. De keer is het eigenlijk in een nutshell kikonostatie. Io dat er is een baby na mond. So patriotically. Sita? Io dat er is een baby na mond. Sí, pero het manera 100ste deel van trabajo. Sí, eigenlijk zie je, no? The best thing quickly también, no? Sometimes, yeah. Die me bij hoppy quickly. Sí. Die me bij echt major quickly. There's people who are blessed and there's people who are not blessed. Sí, pero tim viaja a mí que met de biba hope cerca de hospital pero sina mes tim viaja te galat. So, sí, was zo sinaliheta bij. Sí. Wow. Ja. Wow. Un pari luna pasada tating fiesta na mi bisia anto taten sina hope auto ko police bin para fiesta anto mina para salve mi gas. Das mega galat. Oh my gosh. Wow. Ja, nós nating sirena, no? Sí, dame todo. Manera, Conversación. bota lanta, full 2 uur martoga, half asleep, na manera full mani meka. Então, meting bij deal com police, manera kita bom hello, meting partera, meting move. Yo, hallo auto. Hello. I have to go now. This is like really serious emergency, sir. Can you please escort me, please? I know. Pero estava contando o que dizer. So, na Aruba nós temos relativamente bom sistema. Só que não tem sistema que necessariamente existe no caminho, no sentido que nós temos social healthcare system. Nós temos repetir say because we have to count our blessings, and that's definitely a part of that. So na Aruba nós temos sistema, basta bom hincar em outro. E uma pessoa está em saco de estado, de geven door naar zo'n huisarts. Dan está een bloedtest para. Diegene nota heeft. Não me bij huisarts. Oké, vou explicar o que dizer. Dus wanneer we bezig zijn met Aruba, nos ting no socialized healthcare kuta as het fee. Blast. Door hen mesta blast pa essay. Hopen aan hen kritikele, maar je hopen mens per aantal lubidako. Dus nota senator caminda. Yep. Sim, mese papi di Aruba, nós está onde tikinan de região kuta traga ko partera. Na Corso, nanta ode partera. Wow. Yes. Partera nang no Magti hospital. Yes. Is het door onderzoek naar komen gaan zeggen om mijn Aruba, pas op ik kom net dat zeker zie ik kijk Aruba of no. Oké, pa para decidir. Ja. Nice, good to know. Na Suriname bijvoorbeeld, partera dat is Turkos. Partera dat is drilling, tweeling, stuit. Anyways, Turkos partera dat is eigenlijk gynaecoloog na Suriname dat is Mochukos. Oké. Na Bonaire eta un tiki à la Hollandse stijl. Dus op je thuisbevalling, itambe op je dus boting parteren ng klinisch verloskundige nang kuta in het dienst van het ziekenhuis. Dus is het eigenlijk maar bisa no stressregio nang. Oké. Kom ik konosie. Met echt van meting ervaring en conocimiento die. Verder zijn we meestal bij verder in regio Latijns-Amerika. Daar voel gynaecoloog door hen te gaan C-section. Pas op een keer. No, pero it's a valid point. Pas op, kita pasa taco. Venezuela bij Aruba, pas op, situatie in Venezuela. Maar in ons toerzak not the greatest. Dus wat de bij Aruba, en wat de bij eigenlijk bo in miho
futuro pa boyo ng pa bomes. Anto bota bing parteira, anto bota bing ko exigência ng al estilo venezolano. Pero nós está na Aruba. Dus nós trabajo al estilo holandês, pero cambiar e adaptar al estilo arubiano. Qual tá bom para ter na conta também. E portanto, já está para explicar a diferença e que ela marca em ieder geval. Aunque coisa estilo holandês, nós está basta adaptando nossa situação e nossa cultura também. Claro, dus wanneer ik die 2, 3 anos nós está tendo nós está trabalhando protocolo novo de diabetes gravidade, dus zwangerschap diabetes. Então, me dá bisa nang bono por bij koi Nederlandse nummers. No. Pas sobre con Nederlandse nummers, Nederlanders, dan nang hopi alto. Arabiano ta hopi chiquito. Na Aruba nós tem hopi obesitas. Dus amita bringa pa amin no per mi patiënt nang. Claro. Pas assim na mesa bebinco é regra de tor gente com BMI de 30 bij arriba, ama que dá sem trabalho. Letterlijk. Me que dá sem trabalho. Dus you gotta give to get. Pero te llega um momento também que você bisa maneira hello. Sim, vooral se você tá bom. Sim, e tá waki tur dia também, dus por bisa também, por waki com a realidade, regardless de portar, basta estatística não tem hora, mas nem para bisa não, nós temos tendência de name over, qual tá lógico, nós somos um país super chiquito, dus betingo pick and choose que como por, basta name over adaptar to the best of your abilities, para nem para bisa tem coisa, não uno ko betingo akpone pia bau e bisa hesa, kita net mane, this is too different, anto é para baitan costa de me brindando meu serviço com por. Okay. Yes. E met keren dus na Aruba nós temos também super bom comunicatie com ginecoloog não? Sim. Dus é também tá super agradável para trabalhar com não. Nice. Sim. Pero também é tiant sa comita, pero a mim gente comita mina ta step above my boundaries. Like ta look mita keren den just like ta look mita feel safe and if I don't feel safe I don't do it. E me deixa ser hopi honest também para por bisa, no? So stuff, okay. Não me estar by huisarts, pero a mim tá pensa ja ideal se porque botar gatekeeper, botar keep by huisarts in the loop, profine. But não que keep by huisarts in the loop. And not necessary. Not necessary. Not necessary. And nós manda sim, make sure você keep door. Informando Dr. A, patiënt Span Carolina, zwanger, is dat zo a term datum, zit in qualquer cost, dan zullen we gaan. En dan is eigenlijk dan met de maanden een verslag, of we gaan je dan si ba gaan je comparteren dan. Aha, contour ko sabay, yes. Panantin nele den dossier. Okay, dus si yung hende diz, okay, la pishi to. Oh my gosh, mita pregnant, tanto gewoon bij no comparteren din ng escogencia. Schrijf in. Até o processo to começa cana. Assim, mas é uma letterlijk, maar staff met een maneira. Mas je riba steek en dobreta positief. Me babin sa kabo? La hope biaha steek nem nota ganha. Aha. Sei da verdade, sim. A dia não tá hope accurate. Nós tem hope bom steaks nowadays. Se tem uma discrepância dinge, ergo como tá hasi mita mandar você casangar, pero gewoon zo maar mita mandar você casangar. Ah, okay, interessante. Good to know. Okay. Sim, assim, sim, tá. Cara da man in notice. Sim. What do I have to do when I get pregnant? Sim. Ora, me tá nessa situação aí, message self. Mas não nem portrait. Sim, sim. Oh my God, there's so many pictures I get. Me põe imagine mo tayo yung sorto di portrait, sabe? Sim. Oké, anterior Kiko Tour services dat inclui eigenlijk. Dus boting bo check-ups, pero Kiko Tour eigenlijk dat include. De ding service como vartera once ko e persona da bisabo. Ito como sabes ko. Oké, dus in principe dus first consultation is nu mais largo. Oké. Kamina ko eigenlijk er nan bote bij. Hasi tour pergunta nang eigenlijk anamnese nos tem aceita eigenlijk hasi pergunta nan di bo salut. Boto gente ko huma usa droga, alcohol. Bij je opera, bota allergic to something, bij je ora opgenomen pa x motivo. En eigenlijk kita pas dat ako, sino nosta filter, kiko ta extra cosa que nos tinko hasi, of nosta filter também maneira no. Abono porque ta se caminho botingo bij specialista. Vou me ter um paciente que tá um câncer paciente. Okay. Hey, abo wegwezen, mina niet kaba die hasi anamnese. Skibi verwijsbrief in mandabo, pas op commissaris, bota riba in high risk. Ko amino ker niet hasi echo die dia si mankubo. Pas op commissaris, saco abota ok. Sim. Mas essa é a parte mais importante que eu hope gente olvidar. A mim me sessa
mi mama tá bom. Se mi não tem uma mama que tá bom, mi saco mi tiver um baby que tiver um problema. Dus é para basic. Dus as era nanang mi tá hasi echo para confirm a pregnancy. Echo te worden hasi echo die mais importante são de Jessimang para nos por set due date. Okay. En die ranang bota komisa bimbo controles dan cada 4 simang, 3 simang, 2 simang, 1 simang. En dan controles dan mita controla pressão de mama, mita controla groei de baarmoeder. En die ranang mita escucha coração. Okay. Dus ami basari ba mi mang na mita wakun discrepancia. Mita either ami mesa sing echo of mita manda basing echo. Okay. Hobi biya zijn dat mi tools dan en to ja sempre também botinho cargo bota traco limite, no? Mita check sanger também, precies sanger ta hopi bom, madunabo builder of madunabo hangu ante sanger não tá subindo, hey alarm sistema para especialista. Of men que diam dat tem paciente 35 simang e baby tá senta ainda, alarm mang specialista. Coisa assim, dus consulta não nota solamente pressão, check barriga e coração. Het eigenlijk wanneer een totaliteit, maar gewoon zaken. Orbo sali voor reporten in mijn oficina. Mi zaken wat 12 man wordt oké. Aha. Type ding. Okay. Sas combo ervaring ko e processo aqui vai botar haya ko nos ervaring tá smooth, tá easy, tá accessible. Sim. E se me for vergelijken met Hollanda, het basically gelijk. Dus na Hollanda também inderdaad wordt gewoon jammer. Caso de parteira, então nada bisa ok, passa se canos, bota passa por seguro na Holanda, bota passa tigi mas laat ko dia simang. I want to see, pero mim não tô seguro. Minosa. Mas estudia na België, no? Don't forget that. Sim, verdade. Seguro me bota tigi mas depois. Pero in ieder geval, dus het proces de maniera loopt eigenlijk gelijk. Inderdaad, met de bij Stephanie toevallig. Anto, ja, lokaal que de bisa te klap. Haya mi check-ups nang regularmente, mi blood pressure, extra echo nang si bokiar pasien floring. We zijn weer naar business, voor maniera. Nota algo que dinos pakket die AZV. Aha. Okay. E nota algo que bijvoorbeeld tan necessary. Okay. Dus extra echo. Extra echo ta placer. Okay. Pero tá leuk op portinha choice. Sim. Nou, het choice existe e het hopi aan met de bisa toen persoon aan met het gewoon het vrijblijvend aan met obliga yung gente has yung echo pas op euro uiteindelijk moet ik paga. Cada echo bahas extra moet ik paga. Dus mi nota bij obliga ang gente has ele pas op no por obliga ang gente saca placa. No, claro que no. Okay. Nou, dus ele bij hopi smoothly nada die keer eigenlijk. En met hij zit toch importante, no? Eigenlijk is het systeem dat bon geregeld. I mean, was hij of course door heel diferente iemand is, dat verbisat in casa dan ja, dan tiki apart, was aan to ribot bij ting mister die otro professional nang daarbij en otro professional nang misako porta un gynaecoloog, pero porta bijvoorbeeld un fysiotherapeut mis yung hene ting otro issues nang minsa ting otro specialist nang of otro zorgamiris nang ko sta tra besides dos nang ku porta un hene ting mister nang tame. Nou ja, dus como hoofdbehandelaar, wat afzeker partner, afzeker gynaecoloog, de hoofdbehandelaar, en toen op die manier onderling behandeling, dat bijvoorbeeld fysiotherapeut, chiropractor, amita hopi into chiropractor. Okay. Ja, zit yung hindi ko tabing ko een of ander soort hartafwijking bij specialista, die corazon, cardioloog, pa mi haya un turcos, am de tragas bartoput. Dan tenko mi no haya karta e di specialista, mi no saki pasiko. Ja. Dat u ook al een accident aan biaga, kibra zo heup, en toen bedoel ik het op een mensen die orthopeed ore ranang, maar die een verslag. Boper hij je normaal, boper hij normaal, en de pentat die een schroef in nanang. Dus ik hoop ik als ik de camera kijken, maar zijn dat een ander link. Een hoofdbehandelaar met gewoon partner of gynaecoloog. Oké. Bossa, Kiko, met in de aard, kutawata verschil zie die Aruba ko Hollanda tabata ko toevallig gaan we nu dat ik mee mee over deze ko na Hollanda bota bij un caso de partera anto bota maniera 4 bijvoorbeeld partera te traginang anto bota conocer tour 4. Okay. Dus meneer bijvoorbeeld promesita bota bij met bij seca Stephanie, después mi di dosita te seca bo, después mi di tresita te seca outro. Ando é sei mi ai hopi fijn, pas sobre ko e dia di bevalling bo conocer e partera nan kaba. Dus e ori bossa quem te vai ajudar.
Dus si asum main one notei bosaku bo conhecer tur Bo toch. conhecer tur, anto kinanang enota asina. Bota gewoon maneira, si amita se ka Stephanie, me set in suerte com Stephanie tin dienst dia ei. Ja. So si no mi po gewoon haya maneira rando, como da maneira. I don't know you. Anto bra, sei toch met haya tiki fastioso, so bra kubota warm, bepaalde band kubo partera. Anto kita sinti ko juist de momento vamos se por quedar calmo, vamos se tamane ko anto ja bono sei toch por maneira causa man importante tiki nervousness, anxiousness kuta innecessário. Ja, interesting. Want eigenlijk si mo pensar over verdade, no? Si toevallig moet nota na guarda. Sim, não, esse aí tá algo que gambler que nós temos asa tree constantly, pero esse é coisa maneira. Nos maneira de traga Aruba ko asa dve, da hoop je verschillend ko Hollanda ko verzekeringen en anto. Aqui na nós temos budget. Sim. Na Hollanda nós temos budget. Ja. Of na temos budget, pero nunca nós temos geld, so dat traga ko uiteindelijk meneer 2-3 verzekering. Anto asa dve ta kere ko na Aruba também nós assina. Na Aruba nós temos verzekering. Dus ja, dat hoop je difícil para nós traga iedereen onder één dak, unless kon ons bij onder in dienst van het ziekenhuis. Qual aí que por passa maneira onde 5 anos passar niet, pero that's not gonna happen. Agora aqui. Dus zeite bij dat problema die mas grande is, porque o dia ama bem na Aruba também, maar bij trás second hande, anto dat was eigenlijk niet zo leuk. Dus hier aan bod gewoon draai bij mes, inderdaad, en dat leuk bij patiënt. Mitau ta hasit er mijn bevalling nang. Tot en met 24 augustus 2019 kom ik als uitrusting bij een hospitaal. Oké. Pas heb ik gewoon bonota dromi. Mijn breakfast dat een honey brand en een Coca-Cola. Wow. So it's either kom je bij hasum vol kung amiga di mi. Pas heb ik kom je 24/7 on the loop. Of met dingo bij kies kom je patiënten worden behandeld op de correcte manier. Nou, door die een collega kota bij. Correcto. Dus het had een wake-up moment aan mij orma mijn accident. Pas op een gegeven moment met bij commissatie fout en toen hebben we een pas op een bonota bij. En toen dus met de comprender zaas op een manier 200%, pas op een orma. Botamos bloquear por ofrecer. Without asina, pero physically met een hande. Sí. De queda een hande. At this moment, met in you. Pero si Miami haya you. It's gonna be another ball game também. Então, esse é beetje een gamble parece die nos vida. Correcto. Sí, eigenlijk si we pensa erover, esse também tá um cosco, mita escucha mais viaja e basta di differente profissional nang ko ito hobi moeilijk pas sobra bono por function 24/7 dus ito bira ito bota kita ko imit siguro tame ko como parteira tame lo hay leuk pa por ofrecer full servicio na bo cliente nang pero esta give and take maneira bota bisa e realizing ko exacte sistema ko nos tiene anto maneira bota bisa mi hoko okay portanto un random person ko no conoce pero a persona eta mane basta well rested eta good to go eta ready to go e processo também tá safe awo staff que cultura tá passa no momento que gente get pregnant, right? Para sobre me sinti que vooral de nossa cultura comparar com outra cultura na maneira na Holanda, por exemplo, aunque que as pregnancy está algo mais normal, me que men nos curva tá trape, etc, pero que eigenlijk tem hopi cost nang cambio nang chiquito e cambio nang grande que tá passando ding curva, pero ding lifestyle também, dus switches nang que tem que happen, que ora hobi biha pata wakena nang ko a plan un embarazo, não hobi consciente disso aqui não, pero batin hena nang ko no plan un embarazo, então é um tiki mane um shock, of não tem eigenlijk muito para realizar ko nang tinko hasi adaptação não. E se uma pessoa nossa papel riba bijvoorbeeld, ora ko bota papel de teenagers, bueno, solamente tá dealing com algo que total unexpected, pero bota dealing com persona com eigenlijk so brain development aí não é claro, então é muito para even get through para compreender a importância de certos changes, não? Se você não são tique de assento, um dia me estou switch over para so obviously me conhecer as hobby bom, dus me saco as tão gente hobby consciente, la plan so coisa hobby natures, dus what are things people keep in mind? Que coisa costa não comportar para have conversations, para even com adulto não para pensar que agora vou pensar não toch het surprising. Sim, dus sowieso wat dat doen eigenlijk totaliteit die informatie die
what to expect when I'm expecting. Vooral het cambio de hormoon. Oké. Zet me daar mijn main issue kom met de porba die doen maar information. Was het toch in certa tata kon te comprender. Oké. In certa tata te bingen dan dat doen manier een feedback of een manier een comment die manier producten is dat normaal constant te dromen. Sim. Diz que dromi, então ora bisa algo diz bisa si. Koning assim, dus ja, sowieso wanneer structures aan die kurpa, het bij geleidelijk, kijk op expect wanneer oké, dat bouwen we 10 4 sima wanneer oké, dat kijk op expect. Of wanneer na first consultation met de bisa dat bopor experiência essa aqui, pero si essa aqui me se passa essa aqui, dat stap na kobotinho toma. 25 simang mesum kos. Anterior na met de binnen informatie die rond 33 weken met de mas informatie die meneer bevalling. Kijk op wat expect. Anti in nanang doesn't matter. Pregnancy doesn't matter. Si boting 25 aya, 35 aya of just 5 aya. Oké. Met de informatie je dat er die ongereed bij otro gereed. I know. Dus llega un momento que gewoon bota frustra porque porque toda información peor na tame e maior nang saki pa expect kami de que na tame manera na partira pisame saki dus met relax un rato. Tanto passa porque they don't do it. Okay. En dan met ik kota frustra mi dus met bisa na met de naba information ahead of time. Pa e começava a drink door. Pa bo começar a adaptar informação. Para aceitar a informação que o momento chega para não raken panik. Então hope bem de uma informação que não com doce de RB, que te doce não com também hospital com não. E letra que doce não é tamat lupida. Então me pensa na hora, me tem ainda só com baby brains como está aceitar com por lupida. Pero é doce na RB me que men have a heart. Ai, então é que é um gamble. É que é um gamble. Para sobre que toch, wak. Hope hanta querer que sal nesta tá fácil. Ah, isso é também importante. Ok. 7 van de 10 está fácil, pero botinha 3% ongeveer não está fácil. People don't talk about it. Pero okay, esse é um outro topic. Outro topic. Pero botinha outra não também que também com expectations de nang mama. Pero nang mama haya na Peru, nang mama haya na Colômbia, nang mama haya na Venezuela, nang mama haya na China, nang mama haya na Holanda. Of na Amerika, você sei dá, mas Of na a me quer. En also Wara. 30 anos passar. Ah, sim, sei dá, mas um outro coisa. 30 para 20 anos passar. Dus botem expectations anto hope viaja, lo que me tivesse tour hende tá. Nós está na Aruba e nós está 20 para 30 anos verder. Pa bo kita expectations nang voor die bo. Pa sobre que hope viaja, nós está encontrar problema na coisa que nós está expect pa sobre que nos mama bisa nós. E esse é mescos na topic de orbo baikas. Kiko pahasi ko boyu. Pero mi mama bisami ko, ame sempre dormir riba barrica. Sim, pero bueno por lá que baby dormir riba barrica, então abo bem gewoon lagi assim. Stuff like that. Dus é um gamble, maar met de cara de mijn bibi na Aruba, maar bij orbita de besta werken, maar bij com mijn collega bij zo'n kraambezoek, dus com familia latina, en dan dat ting un hilo. Ah, sim. Ponin een vriend, na dus net mijn media wenkbrauw na. En ze am te jega. Então, o que coisa não é meu colega adonami clap na minha mão, no? Order de auto, me tenho nele para Kiko para dar-me. E tipo, você está na tradição. Dus in certa tradição, que ok, doesn't work. Pero in certa tradição, que tá vai em contra de boa pregnancy or postnatal care. And in nanang ta gamble. Ok. Kiko ta kostan ko bota ervar ko bota bisa. Mas a mita hayan sa kita troublesome kita bai. E para diferente coisa, não? Pero ko bota bisa ko if you could name 3 things ko bolo quer para hena sa hora aqui durante pregnancy, ko ta portava ne myth or something, of algo ko bolo quer kita mane medo de não. Uno, wanda po comentar na po mes. Ok. Stop de bisa, bobarica tá roupa grande, bobarica tá roupa chiquito. Yes. E paciente vai chegar na minha oficina, stress, com panic aanval. Terwijl ik nota a passar riba lo que bota wak, a passar riba lo que amita sinti na oficina. Bobarica tá muito alto, bobarica tá muito bom. Stop it. Wanda po comentar na po mes. Yes. Ok? 2, stop de judge o mama. Bono saki que mama tá passa denje.
Dus bo no bo pa bisa que tong mal mama. Bo no ta biba kone, bo no ta drumi kone. Bo no sa kiko ta pasa behind closed doors. E 3, contra com abo por ajuda. Support the parent. Kasi porque você não está tampoco. No. Zeta verdade. Diri para ko ting hobby hende inderdaad a struggle hobby imita dor ko mita tra hobby ko mucha então você inderdaad but I realize ko hobby mama nan de processo de embarazo e depois de parto então sinto na mas eigenlijk hobby isolar parce que handle all these informations from different places anto nanta purba di focus riba okay information could really matter dus bijvoorbeeld die professionals dan kunata trabajando con nang preta hobby moeilijk ting ora voor si boting de nos cultura ko família nan ting hobby de bisa hobby bihan nanta grande dus boting ko pensa here to weekend ting family gathering dus to weekend boting ko deal ko mane was a filter to that information. Toevallig, orang mabibi van Aruba, met dat je met 2 anos of zoiets bij Aruba, totdat je moet je maar best kraambezoek, en dan moet je beginnen te nala pas kabei. Awa ami to hende, please lawo kabei. Pas sobra kus wak orba kabei hayo, bota hopi kansa, bota hopi stressed. E just 5 minutos ko bota ding douche en aan lavando ba kabei, keremi ko bota sinti man een persona hopi nobo. You feel like a new person. So do it. E ora é paixão no, mi wera tabi papandi mi etapa is um drama, mas você vai você que bota assim? Bota lá o cabelo. Bota sequele. Anda bota põe baby olive oil. Anda bota cabelo vet. Bota cabelo vet. Não lá o cabelo. Pero ora bota assim de mês? Nobo. En dat is incrível, no? Como no se llega nel punto onde eu botinho que doen tipo de tips dan aqui, I'm sure you figured out some way. Pa basta evitar, okay, fine, essa kita boa situação e me também basta bisaba mas vai basta have um argument com ela bisena sina, because probably that has no added value, pero okay, do it and the kita steps on ko por take pa. Basta se papai bisele, vai discutir com sua ela. Basta também quando você vai com stress em subida. Ante stress em subida também causa que o borso de não também come netjes op gang. A dezerte parte também com toevallig dat een conversação com me dat in kubo. Sim. Borstvoeding é algo sumamente bonito. Pero é também com hopi carga. É também com hopi cansaço, hopi força, hopi dedicação. Se botem família que tá queda bem com negatividade tripa bom. Of botem pareja com nota support bom. Para você também tá passa. Para você pareja tá 12 dias na casa. Anta aboting ko dele era com 3 dias, anto ko baby recém assim. Happens way too often. Door stressfactor nang daarbij haast ik op een borstvoeding, daarbij kan we lekker op gang. Want jij bent niet goed. Ze zien abota sinti. Abo como persona, kabi han yo bota sinti bo afnazas. Ato nana tami problema. We can say no. Humans, we can say no, but we don't. Because it's not something that we're used to. Exactly. Ita great ko po tabi sa pessoa me tá reparar também que o hopi hene não te realizar é mostra fácil, não? Bota com sentir não que o baby tá breastfeed, ou bota com sentir não te bezig tá calf. Pero ita take assim no hopi energy dibo ko inderdaad, like people don't notice it. No, essa parte que bijvoorbeeld je kan een parte nang dat in 3-4% kom je mesra stop nang. Mas eu gewoon na nota por emotionally na tatong wreck na natin yung support. E kaya pasa ta ko na começar a ver um tiki depressivo, passou para ko cada vez o baby llora nan saque baby tinko binay pecho anta nata bahan yung rabia. Contra the baby. I don't need that. No. Me mister yung happy mama, happy baby. If I don't have a happy mama, me tipet yung horrible baby. Tipet yung crying baby the whole night. So ita sinti, cara no, baby ta sinti turcos que mama ta sinti. Se mama tá frustra, e baby tá frustra. Se mama tá contente, e baby tá contente. Me tô gente mais fácil. Se me tem uma mama como me te reparar que eu tô bem andando em postpartum depressie, quit. Mas só que te prometo que me tá quit. Por exemplo, me chama collega para ponter of amina. E paciente chama collega para ponter advies. Ato me te bisele. E paciente chama mami, ato me te bisele, pero hallo. E persona que não awak bo omgeving. Wat een persona que cabe hangen door middel van een seksio. E persona que não sumama tá morrendo de câncer.
ito enigs kind, iso tata muri di cancer kaba. Bono por vai bisele, just lagi baby na po pecho. Just lagi bono por. Bono por pasober so omgeving nota dona pating e pas pasober kita mais stress, coisa ako sumama ta muriendo en ideno. Kita vai kita susu, enti rumah, enti outro parent. Tem baby recém-nascido. Dus sempre com borstvoeding met de bisa doorgaande, wat tinko wak bo omgeving si bonot yung bong omgeving, het gaat heel moeilijk. Pero boting tos banda, no? Boting e banda di toevallig met papi com mijn collega nang over je kokje boting e banda ku henen aan tabisabo. No, boting ku doen na bo you formula to the best. I boting mani e outro banda ku manera no, boting ku pega e mucha e na bo pecho, pa sobre e think borstvoeding to the best. En dan mani no, yung caso no ta gelijk. No. Turhende ta very different. Turhende tina mesmo caminho pa cana. Migi men si bo por borstvoeding bonita experiência abo ku bo you. Preseno kamen si bo no por ku formula ta mani bad decision of algo, it's gonna make you a bad parent. Botas sinti ko si hende bisa banera bonado na pecho anto manera ko reaksyon negativo botas sinti ko yoranang abola sinti ko como mal persona. Mi da chiede così, no parsami, però mi da chiede così. Sì, perché sei tambe mi da besa realizar ko hopi hende ta word nata sinti na mes questiona. Nata sinti na mes hopi questiona a base di lo que humanidad ta bisa. Sei mi quero bisa, so sei ta mi tinko bisa disclaimer na joke. mi ta friends ku Steph e coisas pa hobby anya. Dus obviously me conhece boso num nível personal também e so isso me conhece Steph ora o estava começar a estudar na América imaginava hobby anya passar. Hey, mamá que passar só. Sorry. Pero você desmissar quanto a baile você de bo passionante com anda ta chega so me ta appreciate se desmissar aqui que bota potento é pero já está me mak me bo último embaraço que nang na Aruba por exemplo e ela começava for de hobby soon me ta cara já está no estado já estão em hobby esportivo se você não conhece vai correr na ronda esse monkey by the way vai apoiar sim pero esse é também voorbeeld tipo de coisa que Kiko bomag of no magasi, right? Durante o embaraço. Anto, me decoro com grupo de friends local que nós dizíamos, nós trajo dry fit shirt pa zas para vai correr ding ora tá no estado que tá bisa. Yes, my doctor says I'm allowed to run. Pa sobra eto tá vai correr e renda tá assim comentário e coisa. Anto, imaginava, no, on the littlest things, batawa que tem renda tem comentário riba gel. Sendo que já sempre tá sendo sortivo. E Steph, correct me if I'm wrong, no quer men que no momento que get pregnant e nunca bota ativo de movida sem não ter hora para poder decidir que eu hora bota vai bira marathon runner, no? That is not what I'm saying. Correto. Dus me te pensa toda hora, se botou rede que bota esportivo cá, bota de seguir. Dus correct me if I'm wrong, zas, ora ba começar zwang, ora ba sal nestado bota ta correr 10 km ainda, tá? Não, me tá train si, truma inta me tá bota train. Dus mas Kuzas, a menos que tinha problema para stream. Correto. Tati rato ko mapisele bahamang, ansa sira nasa começa belta pa tropi. Ami tinha ainda nang ko by gym. Ora ami by gym 5 media mai ta train ko man 13 pa shambang. Pero ta pret, pero nanta ainda nang ko ta train kaba. Kaba, correto. They are used to this. Iki ko bisa na tamen. Pro me ainda ko patingo bisa besides bo partner ko bota pregnant bo trainer. Pasober ko bo trainer mas adaptar bo routines na. E certa coisa ko botin ko by stop di hasi of bota by baha e intensidade geli. Of course. Henda nang ko ta corredor, meeting nang tabe, meeting hopi dinang, ko ta corredor nang henda nang ko ta corre mais ko 10 km per dia. Nang meeting ko halver e corrimento. Pero henda nang ko nunca no a treine nang vida, mita advice nang e mita purba di push nang stimulan nang panang at least 3 vezes a semana. Cada 30 minutos. At least I say, para me, movement is the most important thing in someone's life. Sí. Pregnant or not pregnant. But not a handicap. Or but not a handicap.
Anto sei também um costo, não? Que de nossa cultura é echt maar um costo que você mama não numa casa e me dá cara que é tempo e já se compartilhar com nós sempre te gosta correr de ser tata ainda tata treino ainda tata correr não tata correr hobby pero tata vai correr tiki para mané at na su cardio que se não cana anto tata hai stinky faces se traje shirt pele stinky faces comentário Tata the best shirt ever. sim passou para você tata also um momento para fazer statement onde que para fazer statement para sair para social media também cada vez que vestia sowieso para nós como amistade não também tu momento e para show e support como maneira para bisa na final do dia e no mês te vai bedoeling notar que sua vida tá stop passou é nota gezond Correcto. anto basta orang sa papel di bijvoorbeeld wanneer borstvoeding etc maneira sa sabi sa não sa appreciate que tá share com ita bai nos outro friends que tá bisa basta e mani te uno comi por anto com nothing that judgment te ku recém mamak me com nós tem dois amigos uma amiga de Holanda também com a Bini então já está te anto na bisa eigenlijk nós temos que call aqui anto Oké, bij deze, dus die nos kon nota mama, dat hij na sin tanto, sabi sa great paso bangsinha ko sa kita si Toray tami di biyahe, no? Basta, paso riba tabi hopi mas consciente ku aunque que é very normal thing, bom ter por ting space, bom ser por ting time para por hasil sa aqui, essa aqui tá algo comfortable, não? É confortabilidade. Zas, por eu vou explicar não são tiki tipo processo que na Aruba no momento que okay, vai sabe no estado, pero vou começar a preparar para parental leave e no momento que vai eu o processo de chega na hora não, pessoa cara não sei mencionar isso aqui, acaba com botin direito para lei, para hora não, para golf botin direito para lei, para ter parental leave, para mama não, então hobby mais largo com para tata não, você também tá full discussão, você eigenlijk não tá eerlijk, passou aí depois 2 dias, peace out mom, you're on your own. Good luck. Eu sei, sim, toevallig Carolina sabe que bom que está parada em parte aí. Aunque conosco basta gelijk com Holanda com a parental leave. Holanda se comete I think like 3 or 4 weeks mais com a nós tiene, pero não está echt een significant difference. Well, nou ja, ora bobe na chiquito está significant. Pero aqui nana of ja, gewoon in general, met de sinti ku a parental leave met certa hobby mas largo de lo qual con sta high. Like we are blessed, like don't get me wrong. Met blessed ku at least we have something. Mas na Amerika bono niet dingen sei. No. Dus nos ta met blessed ku nos dingen sei, pero den otro banda met ta echt zit er tegenop, ora ku el momento ta llegando cerca ku meeting ku by back trabalho. Então é sei ku toch mag je relativamente trempang, mag je 38 simang e 2 dias, dus ja, met dat je 2 extra weken nee. Com a baby. Com a baby. Pero assim na mesma me tava pensando maneira me tá assim chiquito, you know, mane to me digo vai hibe, cara não, me tá 40 horas para cima, me digo vai hibele crash, danke Deus, ela vai mesmo crash, of eta vai mesmo crash com outro you, dus me conhecem gente não dar niet van, tremendo crash by the way. Pero é gewoon é choco bota imagine se bota new mom, a mim que nem caso que também de 2 you, pero imagine bota new mom, pero em princípio bota new mom, se bota na Aruba, sim. Tu new mom na Aruba, com o nosso processo? Sim. Então, eu tenho que ir, então eu tenho que ir para o you yeah, none of the strangers, but it's not hobby harsh, pero eu tenho que ir gewoon hand over para newborn baby, se com hand para anang by take care de então Minosa, pero é coisa tá echt erg mesmo na hobby. Então, me tá pensando maneira, o bijvoorbeeld na Zweden que lugar, né, quando tá aí com letterlijk 2 anos parental leave. Então, para dor que qualquer tá erg me assim na hobby, mas decidi de peçar me little research, riba me mesmo, riba me telefone. Então, para mas poll para me wak maneira quanto gente na Aruba lota willing para maneira entregar parte de nosso salário, então, em tegendeel, não por queda mais largo com a you. Surprisingly, maneira only 2 people are saying no. Okay. Dus maneira majority of people that even willing para maneira entregar um salário para gewoon por queda com a you, which is local que tá passa na Sweden também que lugar é por certo. Dus ja, met heel crazy eigenlijk, bossa. Maar even though met in die blast, met dat dingen zien mannen, maar toch manier, at the other hand, met de manier no.
O merece at least 6 luna ko boyu. At least. E het hobby trabalho também, não? E maneira para bisa, bijvoorbeeld, bekasa noting mesmo direção com a botatini, dus botin na casa, botin newborn, botin outro chiquito, depois casa botin cachorro também, depois sabe, você tem vida de needs. Yes. Anto, hobby gente pensa, sim, mas uma coisa que a mamãe não tá quedando na casa assim nada. Anto, mas é que baby tu dorme gente dia, as if. Você for all around sina chiquito. E anto corda no kuna edad of luna ainda baby te lanta man 2-3 biyahe marduga. Oh ja. E aboti ko lanta ma ainda gewoon spek en span. Preparar bij trabaho. Exactly. You know, it's crazy se você think about it, no? E essa tá com se me por aí de imaginava, não? Ela queda 2 semanas extra. Tem gente não que tá barra com os Mas queda mais extra para sura matuma vakansie. Batuma vakansie também. Sim, lo que me comenta barra aí op 38 weken. Tem gente não que tá assim desesperada para casa. Nada bij casa riba 34 weken. Dat 6 simang promeco 40 simang. En dan ga je na 41 simang. Dus na te da kas letterlijk 4 simang zo kunnen je. Ado 10 certo manier aba tuma vakantiedagen. 10 certo companhia que não tá alaubo tuma vakantiedagen. Pegana gele. E tem certo gente não que tá bisa que tá bom, você financially mita net okay ainda, mita gewoon tuma maneira para dia no work no pay. Pero outro gente não agora que vooral com COVID, nota tur gente tá back na 100% salaris. Dus dan no por afford net it just 2% en dan kon no ting of whatever how many percent kon no ting. Dan no por afford no work no pay. Yes. Dus amita I totally agree com as gewoon el lief me zeta uno más largo para gente mulher, pero dos mita haya persoonlijk. Let me just talk personally, no como partera, let me just talk personally. Gente homber si por la ganan que dat lish 7 dias. Pues ese dia nang más crucial de gente mulher subida. Então zorg si boting masio, zorg que boting gente que tá support bocasa. Limpia casa. Traga comida. Tudo é kleine deeltjes dan que quita stress de mama, no? Claro. Si amisa, como diz em colanta dona tete by dormir back, ato comida ta hora assim, ato mi casa ta hora limpia. Aceita quanto 60% de mi stress que ta hora quitar fora de mi vida. Pues eu tenho hope gente também que eu tô bem casa, mas se para mim I expect que botar na casa entre dia botar traga comida. Hello. You don't do that. You don't do that with people who just delivered. Toevallig, anja después com Jax, dus mi juni mais grande a nascer, dus na juni of juli 2020, na binko elai na Holanda, com tata não porque das 5 simang cas, después de delivery. Pero me que sei tata 5 dias, agora que na 5 simang. Então para mim staff tá bisa, inderdaad, é echt make such maneira a mita outra tem luxo, mita bisa de tem sesca, pensando que nós aqui que tá sesca, é cram zorg de Aruba, hope hende maripara não ni saco nada exist. Correto. Jason ayadina essa nota kaibo de asatvi, no? Nota kaibo de mi atrobe mi tinha luxo, mi tra na hospital, danke Dios, que nanta cover gran parte de sesca. Dus assim também me haya saco nanta existir, anto maneira staff tá bisa também na Holanda, essa é a diferença. Na Holanda botinha sei standard. Tempo basis pakket. Botinha com kramzorg, que tá bimbo cas, a mita outra tinha senhora Mashalif, te dia já me tem contato com ele. Sim, é a Mashalif mes e cara, no? Jax, a nasce com 37 simang. Dus net op het rand die premature. Letterlijk, net op het rand. Anto, mi mama a plania para vir Holanda, ora mi lota outra tem 39 simang, mas ora não só pensa tu custa bem bom, toch? Porque me vai eu 40 simang, lugar Jax também é psych. I'm here, hi. Sabi vandaag kan ik geboren worden. Hallo. Letterlijk assim, nee. Dus ela nasce,
Minha mama não estava até na Holanda, me estava assim contente com me estava até em kramzorg, mas minha staff tá bisa, a senhora que tá bem bocas, eta se boca, eta zona maneira, eta zona crazy, pero é bom ser de eta se bocas limpi, eta cozinha pabo, se botar you, elo wak pa you, maneira eta you da boca sa, eta dobla panha, eta laba, como nem me bo banho, turcos na tahasi pabo, gewoon van A tot met anything you can think of. E na Aruba também botinha sei, dus botinha sesca ku ajuda-nos e voral para sobre o comitim Jacks. Dus maar inta AJ, para sobre of course, but hij 2 dias. Dus AJ talanta, eu tenho gewoon bij trabalho, right? Yes. Ami com mi baby, AJ também meneer, nós tá novo, a family of 4, it's new for us. Dus eu tenho que preparar sumés, eu tenho que preparar Jacks, eu tenho que preparar minha comida para mim. Dus thank God, como está outra sesca, que por ajuda nós, está outra take care de Jacks, está outra zorg para ter comida, então age também para estar mais tranquilo, você mais rustig, ok, we're taken care of, então é para se turcos, riba pace hopi mais suave, como maneira, você rush, então é para meia dia, né? Dus esse também tá hopi, ja, me tá aí hopi great, que toch na Aruba não tá bem sei, hopi jammer que não temos as 2 pakket, então tem que petar também. Pero is een kupor, amelo echt advice po pa hire hen en keep sobre ko echt like top. Sim. E se for por tem bom support system, não? Maneira staff abisa a worry. Em vez que botar judge and stuff, ponto mama que ko por ajuda com né. I mean, se botar group of friends, anto maneira staff abisa staff abisa todo ting sesca, pero se você tem uma amiga, então você não tem service e então você tem grupo para offer, você me também traga big dish, então aguenta 2 dias, outro friend, abo por aí, outro dish, aguanta 2-3 dias, se não tem support system, maneira, essa aqui, oficial, você abo como família, friends, waxi po offer at least some of these things. Pasobra, it will help until will take away the stress maneira ko staff ta mention ko ting impacto directo riba e saluti a mama e of course riba saluti a baby também. Pero não somente se botin pasobra, ora como again, ora como hai na Holanda, como tá outra tinha kramzorg, tá outra com standard, tá bini. Mita outra tem echt group of friends que te dia já me gewoon very grateful e thankful panang nanta outra letterlijk switch. Minha amiga não sabia casa. E abo como mama man het think ik uncomfortable, right? Meneer abo amiga tá se acabou, então gewoon letterlijk wees tá bari bo casa. Oké, meneer. Dit voelt een beetje raar, pero op een gegeven moment botin ko just meneer let go, então bisa meneer no. Meneer it's okay. Bosa meneer botu new mom, like she's just helping. E cinco am neste ponto, no? Meneer toevallig amiga que tá met a mama, ando ja essa ori kiko new mom lo mister. E me tem outra amiga também, inderdaad, dan dat é big dish para mim, gewoon, dan dat comunicar com outro, dan dat bisa, okay, a mim também hiba dish aqui, dus eu eta bini, porta den 2 dias, outro também um outro dish, então assim, me bora hasi 2 semanas, como tá guarda para minha mama, me se bem Holanda, dus. Nice. Não, para você, a mim também bisa, maneira. Se tem tip ko a mim por dona, tá? Ask how you can help. Yes. Queremi, gente não tá bem puntra. A mim nunca tá bem message bo caro, bisa bo caro. Bo bio dami limpi mi casa. No, exactly. No, mas claro. Nós tá human. Sim. It's a shame to do that. Dus se abo como persona, hace pergunta, não hace diz bem. Esse também tem outra coisa, não? Que portava new moms of pregnant moms, yung gente offer help, não tem vergonha tampouco para take it. Paso tem hora gente também, sabe sa, não tá offer, anto, não, me tá okay, anto, basta sali um ticket de comfort zone, paso a me tá pensa, okay, porta me tá cara, me tá tem mama de minha hija. Oras baby tá chiquito que cosne e quindi sinta anto baby tá grita of whatever tige moeilijk. At some point me di okay bom, na me figure it out e baby tun tige stabil kasi nang anteri me tá take hours nang kung me tá take a baby of a baby tá bing sa kami kung mama nang pa e por dromi, por example. Take naps. Bosa que me kemen? Anto tin cost nang kumane, okay, maybe I'm not gonna do that, but at least I'll give you money a couple of hours for you to rest, right? Of money ora even ko emotion tata money un tiki mas grande,
basta, mita vai ter dia com ele, botin hopi dia assim, vai corta boca bem, hasi bocos não. É muito esquece kami, basta, já sabe mainta, go do you. Mane, e esse da coisa não com Queremos tá hasi mama feliz. E bonita E minuto pensando, tá se mama feliz, minuto pensando porque não tá estima suyo. Claro que não. Tá estima suyo com gente a sua paixão, pero E também mister tempo. mister, Yes. exactly. Vooral while não tá adapt, no? Para sobra depois de tempo, bota figure out o schedule melhor e bota bira hobby mais efficient. Pero sempre é para mim, vooral se é para mim, baby, it takes so much para mim que vou figure out que vou por hasi diferente coisas. Yes. Ik denk echt manier figure out te trouwen. Sim, vooral se tem muito routine. Het is full routine. Yep. Novo. Dus even though ko bota tussen aan has ik experienced mom. you're never experienced enough. You're never experienced enough. Então quer asa você di 3 di 4 you sempre bota baita. Batin ko readapt e batin ko. Kasi anta sete coisas ko mani give them some time, you know, pero ideally ta se bo provide some help para por go back to their life. Sinds que eu na Holanda e Aruba, antes a sempre tive sempre passionang pone limit na bo visiting hours. Ah, sim. Yeah. Right? But bijvoorbeeld ja, aan na België, dus ik hen dan gaan normaal ta. Kada 3 dias no hospital, ik hen dan gaan ko cesárea kada 5 dias hospital. Dus no hospital, bota hij kram bezoek, pero limited hours. Ja. Ando na België da hoop ik conosci con nata party manera almendra sina. Anto geboortekaart, anto een geboortekaart te bisa enkel bezoek tussen 2 en 4 of algasina. Abo ahas je sei, dus met de sintico. Portanto, Europa é diferente, pero na Europa met de sintico e henna não tem respeito. Oh my Nanta gosh. cisca na quebra na bocas. Passa para quando nanta burumang, nanta buwela, nanta botanta, nanta cisca na quebra. Terwijl ku met de sinti toch boundaries te hoop importante. Amenas com abo ervare, hij je na Holanda ik na. Ja, na Holanda, meeting família, pero no assim na hobby tampouco, dus meeting família. Anto, nang toch na biba na Holanda, dus je ori nang ting ervaring ay. Dus na no gewoon show up maniera out of nowhere, nanta echt message, netjes maniera hey ki mi por bing, wil ik een kram bezoek, anto assim na me planeren. Amazingly na Aruba também eigenlijk men dat niet echt last die is zij pero met keer mi familie het op understanding também dus men they know me I kujaks vooral mas jullie hopi duidelijk riba Facebook met dat kar met dat post maniera portret maniera make on point maniera vooral maniera kujaks no mishe baby, no sunche baby. Você mane costa assim, no se você carga baby, no usa perfume. Mane você com assim, imita tá com post na riba Facebook, maneira make point, Kiko amilo quer, você também nos hard, que se você vai spray com gente de maneira direct aan, maneira. Hey Carolina, ora bobin, wapo bono tin Colônia. Você mane milo se sei com minha mama, vai voor, para mim não vai se sei com uma amiga. Dus me tata poste com aqui riba Facebook, mane memes lang en zo ko bota hai, para se ele gewoon duidelijk para gente sa. E maybe it's not too bad of an idea. Basta I'm a very list person. I love list and rules and anything kung por quantify and to make clear. Dus amilo to fulong verstandig ku basta he compartilhar ng of basta kramsar gefalgo se tinha lista como né por bisa basta okay se hindi bisitabo cara ribe kos nang ki te pensa ami como parent mas coisa se bisa basta post etc badai bim bisitami entre tal hora and to please keep these things in mind yes e basta it shouldn't be taken badly Essa mita por pa di enfatizar na mi passion ku eta boyo abo to decidi don't feel bad about it correcto hope you have to feel bad se pode ter traditional family vooral sí pero pensei dat wonder kiko zaso ervaring ta sinds que gaan je toch wel naar 2 diferente país correcto in Holanda bosa bota worden toch ingedrild ding om manera as se bota bem voor Aruba bosa ko na Holanda bota traha op afspraak aqui na Aruba that doesn't really work pero toch Basta dat ook wondere ervaring. Pas op ik toch met de Sinti kon Aruba hopi nos falta sei nos met de purba die empower mi mama nang pating a voice pas op ik toch rest de hopi importante então se botin continuously bishita bonota rust. Correcto. Ladies, anything else you want to leave us with para mim con será episode? Sa sporta algo como ni echt que da ding boca cabeça onde bota wish all money
parents could by go through pregnancy after going through pregnancy should know, or maybe even for the people around them? Sì, lo qual ko puntra over the breastfeeding and the feeling comfortable. Mi da jelle hobby importante ku vooral mane ami na trabaho mi te traga gewoon ding un kantoor ku dos outro gente. Na ta dos gente mulher, pero ta dos outro gente. Antora mi ta blessed enough ku tur dos ta okay ku hecho ku meeting ku kalf. Dus me te sinti assim comfortable na trabalho, me te gewoon letterlijk gewoon kita beha gewoon bisti mi konan di call van donando gewoon maneira trazendo computer like minding their own business. Anto ito dona ami tama maneira local ko bom mesa mencionar, você tinha paz e tranquilidade, ko bosa maneira se feeling comfortable, ko me te gewoon sintaki na me te bezig ta kalf. Dus advice pa maneira hende nan ko te going through that e echt maneira ami mi ke breastfeed ko pa no judge, bosa gewoon purba dita mas understanding yes about it. Bosa manet mas understanding antobra mi colega na mesa gewoon traga letterlijk papel escrevi maneira beam back aqui 20 minutos was ons te bezig sa kalf. Love it. Pensei, Ando mi ta penso com mais gente me certa bosa assina about it. Dus essaita uno comitini e maneira stafa bisa kava tambe si bopor hasi physical activity during the pregnancy. Do it by all means. Si not yung underlying issues or anything, ibo partera do nabo go, do it. Pas sobra ko ami anto ela echt you dami mi da wakita me na mi you agora ki na echt un chubby baby, man is so motorikta hopi bong. Dus mi da echt pro essay. Verder, ja, try to eat healthy, try to be healthy. Vooral during the pregnancy. E again, como bystander, try to be more understanding the pregnant ladies. Yeah. Is it a comment nothing nada to add? And not yung added value, keep it to yourself, right? I mean, please. Bo barriga tá muito grande, bo barriga tá muito chiquito, bo barriga tá muito arriba, tá muito... Okay. Like, thank you? But no, thank you. Say. Steph, anything ko ba da sinti ko bolo ka leave people with? Bueno, dus sowieso, wanneer você vai bisa, keep your comments to yourself. So, não sa kung paciente passando seu embaraço. Dos, pa paciente nang pa persona nang kutan estado, of ta sa rin estado, sempre comunica. Nita quer ko, nos ni hopi ko skuta tabo na Aruba. Amita onde partirán de más young, pero mita bisa sempre break the taboo, break the barrier. Comunicar to hopi importante. Mita queres também saco mita com comunicação. Sobre que a minha também Cuba, dus mi nunca não sabe o que está passando Cuba, dus eu não tampouco como health caregiver, mi não pode ajudar tampouco. E para bystanders tá compassionate. Ask if they want you to help with something. Be compassionate with people. We need that in our humanity. Yes. We really need to. Ladies, thank you so much for this good conversation. Mita espero ko nos por inderdaad create more open conversations ribe tópico aqui com outro. Sabe que bisa mita hopi contento com meeting amistad com Steph, dus ting ora mita gewoon randomly puntre kos nang just out of genuine curiosity anto komisaku dia ko e dia mesteriega mi por sempre reach out anto puntra extra dias mil pergunta. Pero me tô grateful também na amistad nang e não somente minha amistad nang cercano, pero persona nang kuta kiss para hopi open e public ko nang journey. You don't have to be, of course not. You owe nobody anything, but I personally appreciate it. Henda nang manera zasco basically keep me in the loop throughout full process. Dus me tô bewus di certo coisa nang surprise di outro coisa nang contento pa tende di differente cosas, pero também ne mama nang kuta pone very explicit information ting ora riba Facebook kumita lesan to mane wow mane atere por mim kumita hasta screenshot anto mandele pa sa saba make saki me o mesa saki kumita echt por me konos kaba me quer echt emphasize riba purba di nota negative ko mama nang kuta going mane ding ng pregnancy. Ervaar ko na Aruba toch wel hende ng ting hopi echt taboe around giving birth. Okay. Mane echt poniendo negative beeld manera oi eta eng eta dolo eta kiko anto like mama they don't need that.
Anto, terwijl ik aan de maniera push all the negativity away, met dat in trouwens een homebird, bij hopi great, maar niet content com ik pora hasi essay, de mi batje, na kaas, rustig. I na hulana também me ervaren assim, dus por die bossa noting echt een negative story around bird, por sobre que é coisa echt die mais bonita que henemo hepo experienciadas. E para todo gente diferente, right? So Yes. si Pabo é totalmente horror story, which is, legitimate for you to feel that way. Tien coisas como te sinti, inderdaad, bossa nós tinha tendência de overgeneralize. Bijvoorbeeld aan mijn oren con nossa papia di manier cosa manera formula or breastfeeding. Nós tinha tendência de pensar que tu coisa tá absoluut. It's so different for each person. Ervare, make sure que bota in tune, ika in communication with the people that will help you through that process. E se é um horror story, Pabo, it's fair, so be it. No sinti bo forçar também, paciente como it was supposed to feel great if it didn't. It's fair, pero é importante a trobe maneiras a sabisa para não instill fear, because fear creates stress. Anto esse não é necessário tampoco. Ladies, thank you so much. A reminder, para todos que estão listening, para que nós também temos prenatal gummies, vitamins giveaway later this week during the quiz. So, we probably will put some rhetorical questions to see if y'all listened and learned something today. And today was gifted to that person in your life of moments, see what are pregnant, maybe hopefully start a conversation about being helpful in that process. Ko pa share ainda mom smile, so you can put them in the comments if you have a picture of your mom or by riba mi profile tambe and batawa ke posy Crest. I want to see those smiles, and you can win a basket from Crest. Pero thank you to me other awesome sponsors this shelf, Proframe, CeraVe, Lindy of course, pa ta parte di conversation ng aki unong so openly about topics that I think are important. So thank you so much for tuning in, and I will see you again next week, and we will continue on the parenting series. Bye. Ayo. Sincerely Carolina is powered by Lindy Boutique, Proframe, Gelatissimo, Neutrogena, and Purina.